Assalomu alaykum eltemchilar dostlar. Atırauda tanımalı bolan kulşeytilinden eltem 200 M9 modelini bugün abzorda bulamiz. Bunun kulşeytili erekçeligi öte zalata diskli jasalgan, öte ademi dizaynda krom temirden jasalgan, aldı artı diskleri zalata diskli. Aldınғы artqı amortizatorlары öte erekçe. Bizde dafalnite farlar geldi, farlar öte diyotubi. Tünde sizde maşine gözünüzge şağılstırgan bolsa, onda biz kesin tavuk koyganbız bu. Magnitofondары öte temirden jasalgan, kol qorgançlары var, öte ademi dizaynda. Biz қазір qısqa arnab уже перчатканы қосып береміз, седине шихолды береміз. Тоңып жүрген болсаңдар, өте осындай қалың күткілерді беретін боламыз. Келіңіздер, хабарласыңыздар, көріңіздер. Ұнағанын келіп алып кетіңіздер. Танымалы M9 Олтен 200.